Hello, nabon chawin malam HINKHO channel kain lem kit ve. Tuni in aphat takito in Kuki demands for justice and political solution kiti thu a. Pu Dr.TL Angam Haokip holimna anangai oite. Hechi thu hi anangai khasa jong umdiu kata sanin angai khalo lai hoding le. Angai khasa ho injong avela ingai kit ova. Phat chomna inei diu dei sa na avela kahin koi kit a he. Hello kanamite Tuni in Kema Reverend Dr.TL Angam Haokip, General Secretary, Kuki Organization for Human Rights in Kuki Nampi Te Dinga Hello Pamo Kasei do no Manahim. Ayisu tu lai ta hin, I head de Bakade Satum, Kuki Te in, demand Ibolule, Itumul, Ido him, Manipul government Komaki Pin Hipo win, Central government Komaki Pin Hiveti, he had the win Katnan Kasei do no Manahim. Hitchen Kuki Ten Tunia Idalo him. Akichi tai tiutin ayichu pham tele Kuki human right in zong akichi pi chu e hoi nung chon loading phata a Kuki ten itumu idoyu hi thute ning ti hi Kuki human right general secretary hinan jong kapon do nom kin na him lai hen tunin ut ti teng la hen union territory kiti hi Indian constitution dan dong zuya dan pi zani 239 sele 240 two danung zuya hi mu theina lampi amin songle union territory hi 7 amendment 1956 akona chu hi India government in INCPL India te noya ho en dan pi noya thum hi zibin I macha kinep lan lading ampoi tiong ka sei do nom na hi khatna e chun tunia hi point phaba pi ka sei do nom hi ipham tele kukite akithum le akinge chu government koma ahin ki thuma hin koima dem na le ailole ho in Manipur government ailole Manipur ailole naga ho dem na hipon ku ki te en ka deu chu ka thume ten we have the right to ask what we want to our government hi chun tun in ka sei do nom chu hitabang I thum lai win tu lai te in organization CSO thaleng jo hello mi chang phat chom na dinga mi mala thu seya tunin ke ho ku ki ka hi povin ke ho hi ku ki aka jaw ka povin ti hitabang thu seijing ke hitabang mi ho hin akinga ding in jong thupi na le het sa na yong kanei nom kin na him ani chana chun chamna kiti hi ibham thu di justice lawa chun chamna theipo na he mi ni chakina ateng le akina hon na chu a solution ai ro le akhum khana khat ki bola pule pa ngai na ayong chu aliu kiliu sa kiliu khama a hi lo le hidia chu sa ki tha sa ngai dam nam hin tunin Kuki te la me leite ekiboi nau hi sau ta chi hita in ki mo ngai dam ding ti chu a he theipun ngai dam na amna dinga chu justice ngai na he he chun justice chu ipham tele human right violation tam ta he chi me thon a bol na hin in la lo hal go helovin ho bung tam ta a ki hal ha in nu nau chapang tam ta thita in mi zani le som nga wa le thita na he chu bo helovin ne head de khano chu phai sunga thit iman sa ho in man ho low man idal ha ho hi crores and crores thousands and thousands of crore man iman sa hi ti hi isu min lo divin kanom na he athum chan na ka sei do nom chu Kuki chanu chapa numei chapang now sen kum kha kha jong ke than now sen ambulance sunga ke halli anu to ai lo le imi sa a lol kitana pala ke khai ai lo le inumei ho isopi ho nunga inisopi ho akiwa ke thatsa kisusi a ke thatna anei ahin na o jing jong chu zat na lo hitamang a chu tu a ipi chom na ham koi ham tu a chom na sei a chun na zau chalo ham tu a chom na mo thiu chum inam sunga hi thisan lon na le mit hilon na hi ne het lo ham hi chun hi cha chu hitabang hello mi ki ti chu thip be cha ke to ngai he tiong hi ka sei do nom na hem everything has a price Kuki te le tu a manipula chamna mail ho to chamna amna dinga hi there should be a price ding a hi the price is justice thuti ahung chi ngai ne hi chi thuti chu I pham tilem e ho in I chandiu bo u chu ap wa chu le ithil eman na over ithum na Indian right constitution 239 le 242 dandong zo union territory chu central ap wa a chomai ki po le bo chun chamna theide ti ka sei do no me him ila chun pathian thulam to ke sai nong sei lang mi him te chon set idana chon set na pathian to ki khen na ma chu
hichi pathin chu mihim te ko ma hung kinung le jeng hilawa hi pathin chu mihim te ko ma hung kile na dinga chu thudi ai lo le ngai dam na ki het na ki zap na am ngai hichi adinga chu ipinga ham tele pakai su cross a hung thi a hichi hat dam na chun e ho pathin to e ki zap mat sa ba ngai dam na cross a chu ma hi banga chu dunia him manipula mail haite to kuki te ki ngai dam thein dinga chu central government in ithumu chu ap wa hicha ku na chu ho in hichi chu ngai dam na o hi ngai na heti ka sei do nom kin na he hi chun ka so pite ho tuni ya isei do nom pen ta chum central palaya pang hi banga e ho ka mail hele kuki ki ka hi tamang lai ta hin ga ve hi te midang ho in kichip na nei nei tam na he hi tamang lai chun e ho in iti Kuki has the right to ask what we want because that is constitution right in him. He chun hon constitution amlo ithum povin constitution right in we have full authority to ask to the center government. Narendra Modi, the Prime Minister of India, Amit Shah, the Home Minister, we Kuki have the right to ask what we want because it is constitutional. We don't against the Indian government. But we are asking our right. Chichu iho idin pi hi ngai he. Ye chum alang kana say ding in mail hon jong athumu nob dong ma ki thum di. A pe lo chom ma ho thu hitan. But more importantly, we have to know that Meitei land is only 700 square miles, not beyond. Hi chichu ihon i het samin. Ihon e gam sung ba dan pi no ya him ji ba chu e gamu chu government het pi nan achomin ki pu te ti hen he. Abana poina isei do nom kinu chale kukite hi koiman adem adodal thading a hipona hi izina mitila e ho hin ichi piu chu justice hizat kathitawin tun in ke ho mi zani wal kathitawin ahi le tabang achun ke ho in ka thumu hi hitabang am e melma e that ho jingun le e do melma ho chun cheng khom nen kanom tapo veti hi kinung le lo de heti hi ke manjong ka sei do nom kit na he tun in he chun tup le doi in e ho hi I tha so lo de he ti yong hi avel ka sei do nom him abana poina ka sei do nom kit chum he chun kuki chate ho jo sin a boldinga ka de sa he avelin tu lai ta hin ai te chana him e ho in government ko ma delhi han lang manipur mon han lang ai le khupi som jo ai tu lai ta him peaceful rally ha ta ai bol deu iki ha phin deu he tu lai ta hi ka so pite ho tu lai ta thit be ai mo hale min chung thua sei ding lai ta chu thit be ai mo hale e sei lo lai pha na ban ki peng peng chu hi ta bang oi thil ki ti a pha cha bol ni um he ti ong hi e ha divin ka nom na he a chaina a dap manga ka sei nom nom chung kuki te that chip dinga ki go the one who is going to inhalate the Kuki and Biren Singh, former chief minister, there's evidence we have it that the tap leak and he is directly involved. Why he is not arrested today? He should be behind the ball and he should be arrested. Because he stepped down, that's not enough. He has to be arrested. Human right violations. He chichu ihon iti saying lo ham tuni en kaso pite ho. He chu iki pinniu tu na iki pinniu hi akiman ni ama akiman ngai free at lo ngai hi. It's not only Biren. Aile Kuki sugru ma mo hi kema designated am de tiu lo ham. Aile ipieti le chun tu acho UNLF ho center to am ho su kai ho chu ipidinga acham ta hawa muntina theile le ham. The UNLF who are in Su or that peace ceasefire with the center government should be in the designated camp. They should not loiter into the city or town and to attack the Kuki society. Chichu appeal kabol no me center government ko majong. Ipeti le chu Kuki te chu camp designated amding am ho UNLF ho chu ipa camp am lo da amon man cha jo se anei wa tu na am ho designated a camp am dinga hi e hon rally bolum ngai hi tiong ka sei no nom kin him. Biren should be arrested. UNLF should be in the designated camp if it is ceasefire with the government of India. A Rembai Tangle leader, the Supreme Most should be arrested, which is already NIA warrant. Why he can meet with the governor and he's not arrested when he is in the list of the NIA? Where is the NIA ruled? Is it only for Kuki? Chichu question ka do onom he. Ichun tunya he. Ichi amat nungai. And Manipur commandos who has that two uniform, sometimes they are terrorists.
Why that Indian governments did not check up and say that who are the employed and who are that recruited in the Manipur commandos? Is it every Meitei is the commando of Manipur? That's a big questions from the human right perspectives. Hi chun tunia ka sei do nom chum berin ki mat na ding han lang arambai tengol lam kai pa ki mat na han lang mehlei commando ho in amon in the filtered abolo chi pham tilam commando hilo ho commando form a pi wa chi a chu law and order is that not there's no justice in Manipur. So we the Kuki want justice. Hi chun hi chi justice na thei dinga tunia hi chi ka sei kanammi ti ho ko ma ka sei do nom chum lung hapo hite ipan khom de wa hin I ti ong le chi hem kinung chon lo de he mun ti dam jo se en tin le ha to ke pangding gu ke te en gam tu mene masang wa itup now hi ki dal ha lo de he ti he tu ni en ke ma en Kuki organization human right general secretary hinan jong cho le nam pi sungam geopolitics sung chang han nang pan Kuki chung chang hyong le hi cho a hin idin khomu wa khaye kanamite Kuki namite ding khom ta hitin itup na gamu chu thong uite ti hi kanamite ka hin cho hin katil kho no ma hin ka hin pa cha ve tu chen ga pa ho zo se nam lam kai ho ai lo le nam gol ha ho hi in nu te ho hi in ipan mon che ba ha pang pang vin ki sol do lo vin itup naw gam ilhun masang vin ven tu ni in itup naw ilhong nai po ve ilhun masang se se vin ki chol la vin pang khom taw te ti a ka hin til kho no ma hi ka ke pa e